خطوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حواسني وان كان أما هردفا جرتني في خطي قبولتني هردفتني اللين خاما يسن دقبي في توري يسن دقبي اللين قيانا الرا قيا أجائباتي وري بهبيفتو راجرم بها إثيوبيا خرا أدون إرا دفتو خرا إفني إرا إثيوبيا دفي خرا أمالي إفني إرا راب سماجرو وري جرو جينوتي دعوة جيتشو دندينيا جينوتي دعوة تو أرى أستي والغي رب سبحان الله ليقضي الله أمرا كان مفعولا وانتي قوني يني رب سبحان الله أكوان كان فيت أباسو مرتيسو وان دبر سيف بكتنا وليك أبامني چارا قدادا در إيدا در الأوابر جرا دامسي أرى نتقامنو أكا هواسا علماء دعاة هواسا رابك بؤيتاني دامس نتقامنو دامس جباد وان نديف نجان نمن ديف وان جلاين لخط يوجد اللي لخطشون دندين جلاين رفا يوجد اللي رفون دندين ركو هواسا ركو جولي تنجا جولين جيرو جرجيرة چوداف جيرو جرجيرة چوداف بيرا بهن سببا في سببا علت اللي وانتو ولدت في دي في مالتو ولدت بوسي دوبا سيدا نتيغا دبا تلي بي خوبان حالي جولن تنيا الدول قودي مقا أدادا نتري أما مقا سنكا دعاتتي نتو الفاتا مقا سن اللي جو نتو الفاتا يو حقيقات هاد أمو الدول قودني غري قدني نانوس غندا ولي خنني واللولاجران نانوا دانغا سعودي عربية في يمني في أكمولي قالت نانوا خنت جولين والميد أجرت وان كناتو الراس نباس نتورتن اللي نجينا انتوري وان نترسي سيجرا يرو أما دراني بيت الركونتون غافة وممتي باني للباتور غافة ديوتنا إيقلمو ديمتمو أدو الرابود ولا شيكي ولا كيسي توك يونو أفان في إساتو بيخا جامي إيقلمي شيخ وان أجوانسي أجاب سرة توكو خيسن بينو ولا شيكي ولا بري أكتجاني اللي سيدي بشيخ أكتجابني اللي إيقلمي ديرو نما دبي أو إسنتانو جنة ودما غرانو نياتو ببولي واي خانا خيست نمني عقلي كابو هندني بيخا خبجام ميكا وللرافود أمتي جولن تنيا خبجا والأوركتي لبو وللي ديغا وليد أنقلافتي وان دلتي إلما نماتوكو وللرتين دليد تنيري وان هي كابرو برباچي سومي أبو ما فدي نمي دنيا تنرجرو نمني أقلين سا فياك أبدو نمني وان سنكي بلونجرو خيساو واني غرانا منياتو جولمتي حواسا توكو جولمتي أوتا في دلوتا توكو هقاوان كان وليرد دليدو إرى نما أجائبا إرى غرانا منياتا اللي خنافو يا جولي تين هنگا دبريو رب ما الرحمة سات النها دقبو أكا ورا بها إثيوبيا جرد وان كان دقيقة إسنتي أما للبنو خلال راخاسي بكو مجيرو تنتي أكا أبدان إسن غافن أكا أباتو كوت أكا أمال أبوليانيت أكا إلمانيت يولين تون هندو إلمان كين ركوتنا أكا بكو مجيرو تتي أبدان نما خراء الدادات بوجي أمان دنيا اللي سيرا قبا أكنما أفما والبوجي تني هركا والقبدان نموتا قل كلو وانتوكم بالليسين خانما واللو للي قبان قبن ودوما خراء ديمو قبامي والرب سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى لبون تكلينو دلينا ما تقرر انقافتم تدوجو وان أبانكي يبالليس الرا أن انقافتم وان علمخي يبالليس الرا انقافتم وكشريت وان كتاتك بليستيف كتاتك أدبون سيرتك المنامات في سير ربي خيس اللينجر وان تيب وانخن دلن سوبرو نتفدا
نملي نتخفل شيء نليك عن فشيء سلب أني أكتدي من ولا اللي خنافوان كان أسمت دابا جرا نجيا جرا ولته جرا فتأته جرا ستكنو جيبتان أسمارو دامسا دبر سوبر بانا مرجع خيانغا تريت دير هدو جرا شيخ جمال الراخافني دامسا والفكاتا إسنيف دامنا مكا حواس خينيتين قالتهما جزاكم الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام شيخ أنا من أرجو جدا جلال لك ربي مرجع سيقول إنت برسي كتابتك كسي كتابتك كسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حواس خينيا ورث قليتين يتنا رجيسا أفان نتيسني دبنون كان خبيتا ilmaan ootaa ilmaan dhalootaa ilmaan saba tokkoo ilmaan amantaa tokkoo warra biyya tanaas wajji qabnuun madaraka arraa kana sheekha dubbiin tun arraboodan deebitu tafaa'ulumaafu bakkirraa lallabaa jirru tun magaalaa jaalalaa magaalaa hawaasummaa bakka magaalaa qaroominaa wanni Itoophiyaa tana fakkii Itoophiyaa jechuun Itoophiyaa xiqqoo jedhaniin fakkii Itoophiyaati. Itoophiyaa laaluu namni fedhe dire dawalaala biyya tana keessatti namni Oromoo, Somaalee, Amaara, Tigiree, Guraagee, Hararii lakkaawin fixu sabaa sablammiin kana bira kutee Faransaay, Araba, Hindi namni hoggaa dubbatullee biyya tanatti afaan wal keessa godheeti yeroo takkatti afaan shaniin dubbatu jecha tokko jechuu ergaa takka gama jalqabaatiin Amaaranyaa, gamanaan Oromanyaa, gamanaan Somaalenyaa, gamanaan Arabanyaa, gamanaan Hindi wal keessa laaqee dubbata. magaalaa qaroominaa hargansuu Itoophiyaa jechuun bakka Itoophiyaan hafuura baafattuun hafuurri Itoophiyaa asiin baabee akkasii hubadhaa. Somba Itoophiyaa jedhanii magaalaa irra jirru kana Diredawaa sombiyoo nagee qabaate biyyi guutuun nagee qabaate qaamni guutuun nagee qaba yoo sombi nagee qabaate jechuudha. Maaliif jennaan isatu dhiiga qaama keessa wanni godha asiin hafuurri baha asiin sagaleen baati biyya tana wanni bahus asirraan baati wanni seenus asirraan seeti madaraka dirree magaalaa jaalalaa magaalaa Sheekh Amin Ibro faa keessa dhaabbannee isin dubbachuu jirra. Sheekh Amin qofaa miti biyya guutuu wajjin qaba. Hayyoonni ogeeyyoonni akkasuma qabsaa'onni bakkitti wal gayaa turan asii wanni asirraa face biyya hunda wal geessi asirra dhaabbannee isin dubbachuu jirra arratti irraa booda waan kana. Wanni isiniin jennu obboleeyyan keenya seerattis shari'attis namoomattis woomata kallattuu obboleeyyan wajjin dhalate ilmaan adeeranii maqaa gandaatiin wal yaamanii ganda walib baasanii gandaa wal loluun qaroominaasii miti beekumsaasii miti adaba naamusaasii miti namoomaasii miti kuni gadi galummaadha. Nama abaarsallee rabbi isinirraa haa qabu nama abaaramee waan akkanaa dalaga arrarraa qabnee wanni isiniin jennu ilmaan obboleeyyanii biyyattuu ka walin lolle biyya namaa keessatti gandakka walin lolle imaltuu keessatti nama maqaa walib baasanii nama miskiina nyaatee garattin dhugin nyaatee garattin quufin dhugee kadheebuun bayin bahararraa akkannichi been qabanii hamtuu irra dalagan tana rabbiin nu naaditu waan kana ganaa rabbi nutti hin deebisi fuuldurallee islaamummaanis isin qabne obbolummaanis isin qabne namoomaanis isin qabne arra booda ilma abaarame ilma haadha abbaan abaaran ilma gosti abaarte ilma biyyi abaarte biyya tanaaf hin tolle biyya namaa dhaqesaniifis hin tolle yoo taate malee arra booda maqaa gandaatiin walit deebi'anii wal loluu wal miidhuun asitti dhaabbatti. Nama yoo wal lole nama lama wal lole wal dhufanii walii araarsan badii nama tokkootiif namni tokko hin gaafatamu lamaan wal lole san dhugaa namni lama wal lole wal hin faarsu lamaan jechuu khabiraa jechuu akka walitti hin deebine jecha dhaamsi guddaan ammoo dhaamnu nama sheekha fakkaatu nama hayyuu fakkaatu nama ogeessa fakkaatu beekaa manguddoo biyyaa ka fakkaatu ka maqaa gandaa himatee dargaggeessaa fi shamarran hawaasa biyyarraa beekana wali buusu abaaramaan kam sheekarra isa kana biyya isaa jiraatu achi isaa jiraatu namni tarkaanfiin irra fudhatamuu qabdu kana nuti asumaan biyya tana mootummaanis nu wajjitti yaada biyyi hawaasnis itti yaada biyya abbaarraa baddiyoo baddeesi namoota arraba dheeratu ha gandi abaluu kas yee ganda himatu sheekaas yoo ta'e manguddoos yoo ta'e abbaa qabeenyaatis yoo ta'e hattuudhaan nama biyyaaf hin tolle nama sa'aan tolle alaamanaan tolle maatii waatiin tolle mootummaanis asumaan sagalee teenya tana yoo dhageessan
bakka jirtanitti tarkaanfii karra fudhattanii isiniin jenna addunyaan silaa'uu bahara keessa oguu deeman dooniidhaan yoo tokko bakka takkaan ure urusan yoo harka qabuu baatan bishaan achiin nama seenee ganda guutuu liqimsa kanaafuu obboleeyyan keenya ni saalfanne ni qaanfanne akkatti dubbannu wallaalle akkatti dubbannu dhabne wannummaan itti arra eeneewu garanaan garasin bakka irraa dubbatan hin qabdu dubbiin rabbi sodaadha dhaloota sodaadha namooma sodaadha arrabooda waan kana nurraa dhaabaa isiniin jenna madaraka magaalaa jaalalaa magaalaa dirree dhawaarraa isinii dabraa jiru السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم ساشي كنتي تنيا ورت فايد مربنا هاقولو وانت كونين دبلو بربادو هقا درو بيجاباتا وهي أكنانوتي أكدالوتاتي أكغندا ويباتني خان ولي كنا أكا والبين ثاني باتني إيجا تشيلي تمالي في الدول قدر kana jecha wanni kun hedduu fokkotaadha safuudha warna sirna fokkotaa waan gartee sirni duraanii sirni kana duraa gartee hawaasa kana adda qooduu ture amma isin haaree biyya namaa keessa deebiftan jechuudha waan sirni bara wayyaaneedha jechuudha hawaasa waliin fixuu turan isin biyya namaa teessanii biyya gartee itti silaada jijjiiruuf dheeytan teessanii waan fokkottuu shanyii fokkottuu facaaftanii shanyiin isin facaaftan san achumatti rabbi haa dhaabu nama hangammaa gartee qabamee waan kanaaf miidhamellee asuma dhaabaa gallakisaa waan kanaaf sumaan xumura jechuun barbaada. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حواسا خينيا قاران تناسي ولي قبمنه لله ثم للتاريخ ربي بججة إيجاسيمو سينادا نمني الرجع اللسيس خا اتقام ديلين خا الراجع اللسيلين خوصو أركو كوانين هن أركيني تهلين سينادا سيناني سن الرامفتو أرى الحمد لله ربين شيكم ببريدا غنا وجين الناس النقابيه ولك أبمني وامي دبر سودا فلوفون كينيا سببا واحد دوران ركوب سنفي لا أكنا ما هو ما تتني ركوب سن الممناماتي وانا كنا ولرد دلقا نونجاني تلما فادا أكسبات تت ركوب سن سأمة ما دلوتا تكو خانو ما أفان تكو خانو ما أبا تكو تي أكنا والقودا هيجان خسد فادا خانا الرحمة أكا أمانتي تت ركوب سن أمة أمانتي تكهمتو خان إسلام ما ولنقبو saniitu akkana wal godhaahi akkana walirratti hojjetaahi ijjaama dhukkuba karaa meeqaatii bakka tana walin nu fide jechuudha saniif wanni jennu rabbi ragaa isinitti haa ta'u dachii samiin ragaa isinitti haa taatu malaayikaan nu dhageessullee ragaa isinitti haa taatu wanni isiniin jennu rabbii keessan sodaadhaa arra qalbiin kafayyaan qabnelleen isinirraa dhukkuba lammaffaa isinirraa dhukkubsachuudha jira خفياك أبولين ديبيه إسن الرادو كوبسا چورا جرا وان تكا غرّي نما هندگين شر هم تورا تكا إجنا ما هنركن تكا قلبين نما هيادين سني أركا جرا دلوتو مغنا دفوف جج ilmoo keeysan zarii teeysan ilmoo isin booda dhuftu ilaa guyyaa qiyaamaatti hortee teeysan yaaduudhaaf jecha harka ammatti keeysaa fudhadhaa Allahumma shahad rabbi ragaa haa ta'u dachii samiin bakkirra dhaabbannu tun magaalaan tun warri daawwatu kun ragaa haa ta'u dhaamsa gabaabaa anis kanaan dabarsaan isinin ja'a wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. wanni bakka tana nu dhaabaadhaa jiru akkuma dhageeysan kana obboleeyyan keenya waan ilmaan keenyarraa obboleeyyan keenyarraa dhagayaadhaa jirru argaadhaa jirru bakka teenyutti taa'uu dadhabuu gurri keenya waan hamtuu dhagahee hirriiba dhabuutu bahaadhiyarraa bakka tana waliin nu fide
namni waa sadii waliin qaba amantaa biyyummaa shanyummaa waa sadeen kana wajjin qabaachaadhaa nama deebi'ee wal nyaatu wanni inni fakkaatu nama qaama isaa mudhii olii fi mudhii gadii wal lolu fakkaata akka nama mudhii gadiin qaamni kun kiyyaa miti jee ifirratti loluuni ciruu abileetti baafatee akkas fakkaata hoggaanii fi nama afaan san dubbatu laaltu namni inni irratti dalgus afaan san dubbatu hogguuni fi laaltu biyya inni himatu hogguu laaltu amantaa inni himatu hogguu laaltu waan aqiliin namaan fuune waan sammuun namaan dandeenye waan kanaatiitu deemaadhaa jira dhiiroo hogguu takka takka waan nama jechisiiftu keeysa namni kun nama moo suuraa namaatiitu waan kana dalaga waan nama jechisiisu aqiliin namaa namarraan fuutu kanaafuu dhaamsi akka reefun tana dhageenyu obbolummaadha kan abbummaadha kan sabummaadha kan amantii aboo namni waa sadeen kanaan hin bulle namni waa sadeen kun isa itti hin dhagayamne nama jaanii walla kaan hin qabu reefu jarri muggarra qaqqabiyaan numaa namni kun abaarsallee haqanii godhataa hunjaa'u namaa miti namni wanni hangi kun isatti hin dhagayamne bikka toluun hin qabu haa taatu dafnee akka aaruun muka yoo darba waan shidan dhabani quba fi ajaabaa muraniif irraan darbanii numa wal annatan jaanii yaa nama waan kana dhageessu silaani dhageessanii garta arguuf jirta rabbii kee sodaadhu obboleessa kankee nama tahuu isaatii jecha kabajaa kenniif karramnaa banii aadama ja rabbiin ilma namaa dhaloota ilmoo namaa kabajaatti goone je diinni raaree keessatti hogguunii fi wallole qaanuuna qaba kaa nama boojamee harka isaa seenu isa eegu akka seera addunyaattis akka seera islaamaattis kana hunda keessaa qabee waan inni ittiin bulu hin beeynu kanaaf isin nama tokko lammii takka biyya takka amantaa takka san dhabda yoo amantaa walis hin hiine biyyummaa walis hidha yoo san hunda dhabdan ammoo biyyummaan namummaa walitti isin hidha kanaaf obboleeyyan keenya maqaa nu balleessitanii hamba keessa babboonu kuttanii rabbi sodaadhaa walirraa harka kaasaa akka waan san keessanitti deebi'aa fuudhaa nu agarsiisa abbaa kan kee manatti mataa isaa qaqqabde san deebitee ol fuudhuu sirra jirti mataa isaa ol qabu arra abbaan kan kee maqaa sababa kan keetiin mataa gabbuuseeti hawaasa keessa gabba'uu qaanfatee jira haati tante namni waan akkasii dalaytu lammii tanteeta maqaa cabsite san deebitee gammachiisuun asumaan dhaamsa abbaa kan kee haqaanyesite san akka biyyatti mataa deebitee ol qabuun ani waan sanniin dogoggoree dhiifama naa godhaa jettee hundarra kanama ajaa'ibsiisu kadalagerra hawaan san fayyaada hijee qilleensarra ol bahee gaazatti naqeef ruuxii itti afuuf kajaynoomsi dilii namticha dalageetii fi kagammadee waluma qixa akkasi quba qabaadhaa kanaaf dhaamsa kana nurraa fudhadhaa rabbii warra waan dhageen fayyadamu isin haa godhu assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكو أرنا ركوبة سلاكنا ركوبة نينجيسا namni ilmaan akkanaa qabu bakka itti ciisuun qabuu fi bakka tana dhaabbachuu jira malee kadandee bakka tana dhaabbatu mitirra ijoollee teenya lallaba sheekota keenyaa dhageessan yoo amantii takka dhugumaa walii qabaanne yoo oromummaa waliin qabaanne wanni isin dalagaa jirtan akka sabaattis akka amantiittis bidaadha oromoon akkana qabaachaan turre kaleessa akka amantiittis akkana qabaachaan turre qabaachuus hin dandeenyu ni isin jiraatu akka kun wal qooddanii garaagarana baatanii kun kana miidhee kun kana miidhuun kun kana tumsee kun kana tumsuun wanni kana akka amantiittis ajooytuudha waan irraa dhorkamneedha kaleessa abboonni keenya kanan turre jaarraa abbaa gadaa asii waaqoo guutuu barbaaduuf baale dhaqanii waliin wal tahanii qabsaa'uu turan waan qaban jabeeffatanii tadhaban deemanii waliin barbaaddachaa turan harargee fi miti arsii fi miti oromoo guutuudhaaf dhaabbatanii biyya teenya saba keenya biyya teenya bilisoomsina janii jarrisan harargee fi arsii irraa baale irraa walitti dhufanii waliin deemanii qabsaa'aadhaa turan
arra ilmaan jaarraa abbaa gadaatii fi ilma waaqoo guutuutu wal qoodee garaagara nabbihee wal miidhu jireechuun osoo dhageenii jari sammaan nuun jaan dhuguma rabbiitti nama waatti dhageeman nama waa yaadu nama waa hubatu namni jara san seenaa isaanii beeku arra seenaa abbaa ifii gatee seenaa abbaa ifii lafatti irra ejjatee waa waliin miidhu dhugaa rabbiin ijoollee teenya karri isin deemaa jirtan karaa miti akki isinitti jirtan akkaa miti waan kana dhiisaa yoo diinni Harargee fakkaatu diinni Arsii fakkaatu waliin isin fixaa jiraatellee gamaa gamana ija banattaniif irraa ilaaluu qabdan nama hedduu jira kan keessa dhalatee guddate afaan keenya nu caalaa beeku aadaa teenya nu caalaa beeku gaafa miidhame nu yaammatu yoo namni kasii waliin isin fixaa jiraatellee bakka tana irraa ilaaluu qabdanii namni Harargee keessa dhalatee guddate Harargeen ta'e yookaan saba keenyan ta'in nama biraatii wajjii waliin bu'ee Harargee ta'uu kiyyaa fi miidhame yoo jee nama sanii jettanii harka holkaaf tayyoo taate Arsii irratti namni Arsii keessa guddate Arsiin ta'in kanuu kana tokkummaa teenyan feene waltaa keenyan feene jaalalaa fi tokkummaa wajji jiraachuu keenyan dandeenye gamaa gamanatti wal mari'atee nurratti Arsii fi Harargee ta'e nurra walaa'ee nurra wal nyaatee nurra wal lolee waan Arsii ta'eef kun namiidhe waan Harargee ta'eef kun namiidhe jee yoo waliin isin dhawullee taate jabana dhaafirraa laala nama hedduun nu keessa jira akkasitti tokkummaa teenyan feene jaalalaa nagaa wajji jiraachuu keenyan feene lafeen arbaa yoo isii waliin dhawan malee hin cabxuu jenna nuti duris namni akka itti nu cabsaa turan waliin nu dhawaniiti takka ifii nu dhawanii nu cabsaniin beekan nu waliin dhawanii nu cabsan malee arrallee wanni san numa jirti waliin nu dhawanii nu cabsuudhaaf kun nu fakkaatee kun isin fakkaatee garaagara nabbahanii nu kana wal nyaachisuudhaatu mala ija banannee waafirraa laaluu qabna ija banannee maaltu waliin nu fixaa jira rakkoon biyyaa isin baafte rakkoo jireenyaati kunis rakkoo jireenyaa biyyaa baase kunis rakkoo jireenyaa biyyaa baase karayyoo waliin dhuftan wal jabeeffachuutu isinirraa eegama wal mararfachuutu isinirraa eegama rakkina biyyaa isin baay'isan injifachuudhaaf tokkummaan harka wal qabatanii fuuldura ce'u isinirraa barbaachisa malee kara fashaltanii wal nyaatanii wal miitanii wal hiitanii gochi amma isin walirra raawwachaa jirtan gocha maqaa kaasuufillee dubbachuuf himuufillee afaanin nama ulfaatu rabbii keen sodaadha namuu guyyaa qiyaamaa koba qabrii seenu teessan gosti waa takka isiniif hin gootu akkuma nabiin keenya jaan salawaatu rabbi wasalaamu alayhi man batta'a bihi amaluhu lam yusri'uhu nasabu nama dalagaan isaa isa kufifte fatanaa gosti isaa fatanaa isa baasuu hin dandeessu akhiratti gosummaan gandummaan shanyummaan lagaa fi kutaa waan takka namaan gootu kawaa namaa godhu dalagaateeti nu hunduu abbaa tokko irraa uumamne Arsiin ilmaan Xummugaa bareentooti Harargeen ilmaan Morowwaa bareentooti ilmaan Humbannaa bareentooti ilmaan Qalloo bareentooti ilmaan adeerraniiti wanti wal nu nyaachisaa takkalleen hin jirtu waan waliin dhabne yoo taate malee waan irra wal dhabne takkallee hin qabnu wal taanee waan dhabne waliin barbaaddachuu irratti hafuullee ifannu waan kana dhiisaa sheekonni keenya kaarras dhaabbatanii lallaba isiniin gahaa jiran kun Arsii irraa illee bakka bu'anii Harargee irraa illee bakka bu'anii hundinuu ilmaan keenya janii bakka takkaa dhaabbatanii isiniin lallabaa jiran dhugaadha abboota keenya nu lallabeettanii akkuma isaan ilmaan keenya janii qoma dhawatanii isiniin lallabaa jiran kana yoo isinis abbabbeeytanii abboomtanii fi amboomtaniif waan gaariidha Harargee fi Arsiin Harargee fi Baale oollummaa walii qabna amantii waliin qabna rabbooma namooma soddooma waa dila takka walii qabna kana hundaa waa waliin nu hidhu dila kana dhiifnee cirree walitti deemnu yoo taate rakkoodha moggaa teessan milladhaa waa waliin isin dhawaa jiru firraa alaalaan dhaamsa kiyya lallaba keenya kan rabbiin isin biraan haa ga'u warra fudhateetti hojjetee waliif firoomee wal obboloonfatee waliin deemu rabbi isin haa godhu jenna galatooma ulfaadhaa inshaallah as booda nagee malee jeequmsa isin irraa dhaga'uu hin qabnu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu du'aa godha rabbi nu haa fayyisu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبوليان خينيا خسقالي تينيا تانا دقيسان للبي علماء تينيا للبو جرد للبي دعاني للبو جرو دري دعا خيسا مقالا بها افتو بها أدودا مقالا أكريفو جي شيني خينيا somba dirree amma somba Itoophiyaati je biyyitu yoo sombi fayyaa tahee nagaa taatii je dhugaadha saniifuu inshaallah obboleeyyan keenya arra lallabbiin asii ulamaa intu lallabdu silaa namni hoggaa taa'ee waa lallabatu taa'eeti dubbata dubbiin teeysan tun arraa dubbii nama teeysiftuu miti شيء من فانو قا محاضرة قرو دابتين محاضرة قرو أكسن سينا
akkasii mi dhaabbatuun ara dhaabbataan saa kuni dhaabbata lubbuuti dhaabbata lubbuu silaa namni taa'ee haasa'u namni taa'ee haasa'u namni tu lubbuudhaa taa'ee haasa'uun qabu ol dhaabbatee ol ka'ee dhaabbatee haasa'u malee saniifuu ilmaan keenya lallabbii culamaa'iin teenye tun lallabde rabbiin qalbitti isin haa qabu obboleeyyan keenya ilmaan keenya nuuf ilmaan hin ba'isin akkuma sheekan keenya jaan waa dhabaatu isin baase waa harkataaf baatan ammoo hireen teeysan wal halaaqa taate waa harkata dhiisii wal dhabamsiisuudha taate namni obboleeyyan wal dhabamsiisuu kaayoon godhatu wal utubuu wal kaasuu wal gargaaruudha kaayoo godhata kaayoon teeysan tun akkuma reefu obboleeysi kiyyaanas jee abadan waa lafaa miti kaafaan keeysan dubbatu isin keeysi jira mee nama likkii malee isin keeysaa finiinu duuba isaa qoradha gama bahaatii fi gama dhihaan raayis nuti yeroo hedduu gabrummaa irra turre namni gabroome waa hedduu irraa hora mee hormaata saniif qoradha akka biyyaattis dawwalaa gaafadha mee achi waa if hin beeytanii mee ollaa isaanii qoradha hoggaa qorattaniif bartan saniifuu yoo if hoggaa yoo akkasitti if bartan baraaramtan yookaan kaan ammoo booltii biddaa tani warri isin keessa guddatee afaan keessan dubbatu itti isin guuru isinii qotee jira gowwoomtee saniin hin dagamin dhaamsi nuti akka abbootiitti isinii dhaamnu saniin hin dagamin boolla ibiddaa taa warri afaan kee dubbatu sii qote saniin hin dagamin namticha sammuusaa baala sammuu nama hadoochu haadhaa fi abbaa fi safuu warra irraa dhalatee wallaale san kaayoon godhan kaayoo isaan godhatin kaayoo isaa san bikkaan ga'uudhaaf tattaaffiin godhin namni sammuu if hadoochi haadhaa fi abbaa hin beeku mataa isaatu hin beeku takkaa nama sammuu isin hadoocheetu san duree godhattanii jala yaatanii alaakamu jirtan taha takka ammoo nama afaan kee dubbatu kaayoo si kaayate san jala deemte alaakamu jirta taha saniif ilmaan kiyya akkinin isiniin jennu akka abbootiitti akka dhaamsi sheekotiitti mee if moggaa milladha mee if jala laala namni arraan tana dhaamsa kana dhage inshaa Allah akkuma reefu shee Jamaal jee arra booda ni dhaamti dubbiin tun akkuma jee arra booda ni dhaamti inshaa Allah rabbi isinirra haa dhaamsu rabbiin du'aa isinii goona rabbiin isinii kanaas wal haa beeysisu asitti hirriiba nu kuttan hirriibatti dhabne teessuma dhabne dhaabbanni kana dhaabbattun kun akkana dhaabbannu kun waraana keessan itti jirtanii tokkana nu dhaabalaa kanaaf faxee nu dhaabu jira saniifuu inshaa Allah ilmaan dhaamsa culamaa'ii fi dhaga'u dhaamsa haadhaa fi abbaa ofii dhaga'u dhaamsa saba fi dhaga'u rabbiin isin haa godhu dhaamsa gaa kanarra dheereyseetis dubbatu waan hin dandeenyeef obboleeyyan keenya hedduutu as jira hiriyaan teeysaniis kunoo dargaggoon hedduutu isin eegaa akka abbootii isinii dhaamne akka culamaa isinii dhaamne asii achi akka hiriyaa teeysanii dhaamsa hiriyaa teeysaniitti isinii dabarsinaa dhaamsa hiriyaa teeysanii dhageeffadha inshaa Allah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوني في للبني هنگا أمان تنا للبني واتك بوام في دين بوا في دون ديم. أنا وانا ما شيخا في أستاذ أنس جاني راف هلان قبا. هاگا أمان تنا غوچا مني ليكي في غوچا هيل سلاسي غوچا ورا دبري كومچاتور. إذا أرد أمن ملي نخيسا نمني خلفتي خاكا إسان دراني تجري چون نوغل نخيس. ومتججبا واتك شيخ ديك على ساني تنجينا نقبنا ربي سنا كجلش
jallaa keenya rabbi isin haa qajeelchu maarraa nama qaqqaban halaafinata fudhachuu maa dadhabna nu jallise nulleen jallisuu baanu shayxaana jallise warra maqaa nu balleessuudhaa dhufe minilik faan beeki Itoophiyaatti akkas godhanii lafa tanas falmachuudhaaf sumaal achi inni falmatu nu dhibe يا لمي تنتو خوتو سيمبانا يا لمي تنتو خوتو سيمبانا أنا نفسي ملئين ولي أنا هو لي فنانا أنا نفسي ملئين ولي أنا هو لي فنانا يا لمي تنتو خوتو سيمبانا يا لمي تنتو خوتو سيمبانا أنا نفسي ملئين ولي أنا هو لي فنانا أنا ما جرجران كبا سايب خي يتوكوني إيج بيخي سايب ما خي يزنو أرسيدا يوني في أس غنما نما أرسيتي وجي غلغلا نما أرسيتي وجي هرر جيو ديت يو بالي ديت بكفرت نمني خينيا وجينجر وجي أولا وجي بول وللرافونا أمو maqaa kana fudhatanii achirraa maqaa khunbaale khummaarreedhaan jechuudha ijoollee teenya haasoo shee amiin rabbi isinitti haa qabu haasoo shee jamaal asii ol namni biyya tana keessatti oromoof waa dhaama jaan hin hafne macarrashaadhaan makun baqa as booda wanni takka nafne yoonii fi rabbi isin beeysiseetuma if hubachiisee isin dhaabe malee nutilleen ifirraa isin hin sodaannu wayoo dhaloota keessanii fi isinumarraa waan fuuldura isin qunnamuu taa'u ummata shee amiin bira tarkaanfate shee jamaal aliyyi bira tarkaanfate ummata sheekotii gurguddoo tana shee jamaal haaji irra tarkaanfate sheekotii gurguddoo tana irra tarkaanfate dabren tahina tana tagoolabbi rabbi haa godhu nutilleen abduma kasii qabna inshaallah as booda as biran kuttu isinii wal bira taa'ee hadeen gadda akkasii garaftan san bira teessanii dhiifameettanii mataa wal dhungatan rabbi nu haa agarsiisu viidiyoo akkasii yeroo gabaabduu keessatti taqilleensa rabbaatu rabbi nu haa agarsiisu isini aboono ana akkasii isin rabbisan sheekota khi qalbii teessan irraa dhiifamana godhaa kajew rabbi isin haa godhu ifuma keessatti zanni badanii wanna qurramaa turan sheekotiin arraan tan as bahanii dubbatan tun ammoo asii achi rasaasan qabdu sheekotiin wanni isaan qaban madaafa sidha wanta akka illee qaban waraana si ergan illee qaban ammoo hoggaanii fi yaa rabbi jara kana atummaan mala nurraa godhi gizee jaan an hin beekute wabillahi tawfiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنيس دامسي خيه جواب هذا دامسا للبي علماء تينيا أستقبلته إسنيف للب دخنا ربي ورق أمتك أو ربي سناقدو أسقفا متي رياض الراسين للب وجراني بال الراسين للب وجراني بكجراني هندا علماء باته إسني للب وجرتي أبوتين خيسم بهاني إسني للب وجران دامسا كنا ورفضته هجيت هجد ربي سناقدو gehe sinaajow oboleen qiyya isin warra gaafa dhiyuma tana yeruma gabaabduu keessatti mana hidhaa suudii keessatti anarra obboleessi qiyya haa jiraatu waliin je'ee xiqqoo qabu walii qooduu ture arra warra lubbuu walii dabarsuu ture santu as garagalee wal miidheen ambiti nu kofalte nus jajje obboleen qiyya gehe nu naa ja'u arra booda dhaamsa kana achi waan takka akka rabbiin nagarree nutti nu dhageessisne kanuman dhaamachuu fedha warra waan dhageet dalagure rabbiin waa godhu hundi keenya umurree jirra inshaallah as booda gaa wanni hafe takkallee nuun jirtu araara dhaggeeffanna yoo rabbi fedhee waan dabre kamitti wal dhaannaa nu yaachise isin amma taganaa dabaltan dhiisi hamilee cabxee fi warra asitti haadha abbaa asi booye fi nama tokko hamileen saa cabxee fi hawaasa duratti akka malee godhan akkamitti wal dhaannaa qofaan nu yaachisa malee tun aduu har'aa booda bira dabruun qabdu kanaafuu asumatti nuti isinirraa dhaamna waan bareedaa isinirraa eeyna rabbiin fuula dura isinii haa tolchu jazaakumullahu khairan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.